primary school ka kalai hianin puvan hlira school anti mai government primary school 2 ahin ka kalthina school sarkar school mani se ka school thatak mai ni kan zutir tu pa po kha teachers awat te po dong to thina ni ti chuanin kha sikula ka kalai khan thil tam tak ka thengil to thei to lo hi ka tonga kha sikula khanin no pangten nuam kan ti thina chang chon chengkol te minan khorpui loi zelma kan sikul huana khan balla munte ser munte min siam puya chon balla lo thar khan an tuka ser tui an leya ti chuan ser tui te kan an in haul ya result so ni lo thlenga farewell ten lo thlenga farewell ai chon pakhat na ni hi chu gypsy a kan chuanga adang jong hi tractor nu a hiran chong thina khang te ka ril ro lang wai wai me khalam ka soi tumber ni lowa ka government primary school 2 ka kalaya ka theihil thei to lo te jinga then kha chu hla pakhat ani a kan zirtir tu pa pu van lira khanin dar vuak na mau mul bok hianin tian dokan khan khonga I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Ya kan sa do sel kala kami hun lai tang to han ka theihil thei lawa ma se hel la hi aro pu em maya hel la hi kan bulok mai khu Meghalaya state ta Garo hills kan ti Garo ramatanga lo chuak khu lo ni a kumzabi som pakwana lai vel khan chu ti lai chuanin asam noya la khalani a samram ti vekalani a chung lai chuanin helai India march ka tlang mite ron rong bona tlang mite hna rong bona ron nei tur khan Wales ramatang khan missionary ron chuaka Mizoram te po an ron thru telani kha ti chuan hela hi khami mun Garo rama mi pakhat Christian in pe thi turina athu soya tanga ron chuak ane toy te na lai ngai thlang nge la train ka ria kan play chinga kan enchin donia I have decided to follow Jesus. So Christian nung zu zel ka tumta so Christian nung zu zel ka tumta ka lani no turning back ka hoi kile to lawang no turning back ka hoi kile to lawang ti kha helania khovel chu nung lama oma cross ka malama oma ni khovel chu ka kalsan to ni ka malama cross oma ni chu wang chuan no turning back ka hoi kir to lawang ka hoi kir to lawang ti la kha ania ka soita kan khan helai hamo tak mai ni ka ti to kha chuan hela aron chhuat thena tura tan hianin na china ka soita kan khanin Garurama tang ron chokani ka ti to kha Garurama khan Wales missionary ten ron kal khan Christiana siam tur khanin nasatakin an beya ti chuanin mi pakhat punong senantia ka pa khanin missionary te thu soi kha alongai thla fu khop maya Christiana ron in peta ti chon Christiana ron in pek tak chuan pathian thu kha du ya ma se an kholalin khatiang khanin rin sang nei an ron tian riat khan angai dana ni talawa punong senale chung tu chu kauta tuna sa khona in sa khona tuna sa khona thar in zoma hi in rin nei in phatsan le tu in bansan le tu ni in bansan lo chuan in ka ti hlumang che utia ma se punong sena chuan Iso Christian nung zui turin du thlana ka siam ta I have decided to follow Jesus han alo changani ti chuan afa no pangte te pani chu anlal chuan thal a mora tur ta khana ka tir ta ti chuan afa te pani chu a kap lum ta ti chuan afa te pani thi let lureng mai an mu chuan hreu ma ti khop mai anlal chuan I fa te pani ka that to tuna chuan I hoi kir lawani chuan inupu hi ka that le don ani iri nei bansan donem atia nima salani chuan ka hoi kir lawang Iso Christian nung zui turin thu tiam kala to ni thu ka tiam to ni tia ta chuan anlal bok chuanin anupui chu thal mang chuan ka ti le ta anupui chun kap le top mai thal chuan ti chuan anupui le afa te pani chu arin na wang chuan an thita ti chuan lal chuan hei
inu pui le ifa te ka that to nang poi iri nai ban san ka that don chani thalin kan ka plum don chani aron tia ma se chu punong sena chuanin ka malama cross ka nunglama khovel omani ka kalsan to ni chu wang chon ka hoi kir lawang no turning back khatileta ti chon an lal chuanin ka lum tir le ta thal chuan ma se mi te chon khati tak maya afa ten thi to nuwa po anu pui thi to nuwa po arina ban san theilo zen han mu khan makan ti em he pari na hi enga moni tak chunyang chu wang chon he pari na hi enga moni tak chunyang ngoi te u izir chiang tengun tia ti chuan kha khuwa mi te zong khan reilo te a chun iso khrista chu an la le chandam tun ron pom ta tin an lal nge po khan anua chun Christian nina aron pom le ta ti chuan he hla hi kha punong senana atrong kam nu nung be chan khan aron phu chuak ta ti chuan himbu ka ten ron da Billy Graham crusade aten ron sa chauta ti chuan khofela la ta me maya amoi em ka soita ke ni po primary school kan kalai po in khala kha moi kan ti mai khani hetila hianin rombung re changsom ni pare ta khan ti hen tia pathian mangai tu amaru tanga akko ate tan chon an thana turin engkimin atho sakhlom thin ti kan ria ti ani engkimin an thana turin an tho sakhlom thin ti kan ria pathian chuan engkim kan thana turin atho samin tho sak thin ani ti hi bible kan mu dan ania nimasal he kan ring nuna hin achang chon pom har sa thin ani tro engwai nge he thili kanuna lo thlen engwangin nge kanuna lo thlen ole tunlai chu news a hen thil pakhat mu kan ya Graham Steinate pafa Orissa rama missionary an halum te pafa chanchin kha tunlai chu news aina ron lang thar le a khang an ma ni ti hlum tu a be tu a hal tu te zinga mi kha vi nagalinga man ti kha he pa hi maktak main zela chuan apiang thar ta tlat me a maloka Graham Steinate halum tu missionary te halum tu ni sia kha aron piang thara Christian aron in petani ti news ain ka muwa ro pu hi ka ti khop ma kha pa kha tu man Christian ni turin an som khran lo ma se kha Graham Steinate an tha na wang khan ama pon hreomatia ti chuanin anuna khan thil sang ron thlenga anuna changjon vanduina te ron thlenga tin pathian oni nge a hriat te pona maron bia ti chuan atto pa chuanin Graham Steinate thisen ra antisen farna wang chuan pathianin lalpan thara bo pakhata mule tani ole te tu liana khan Charles Father te jing mi khan Christian martyr thisen hi Christian te punatura achi angani adie antia chu wang chuanin he khovela hian tawrhna te kan chunga ron thlen chang engwangin nge aron thlen ti hi hriatiam har khop mai mani chu mi pakhatian zo na min ron zota chu kan mi zo na min ron zo chon engwangin nge misual zok ne ka hriat te hian mal som na an don tlat zela pathian nung ka zui ram po hin nga tinge pathian hianin min enkol ve mi lo le pathian hian nga tinge mal som na min vur ve mi lo le aron tia han chan ngai na wa khop mai ama choi ka chana chu ni he khovela hian mal som na kan ti te heng thil rang kan soi mishing te na kan mal som kan ti chu khoi thei thilani ama chu pathian kan thana tura engkim ro tu chuan kan thatna tan pon nuam kan ti ber na tur mun le kan ta na thaber wana hun mun min buat sei saka chu wana mun min buat sei saka chu kan thlen the nan he khovelen harsna te mang anaten kanu nain thlaron za thin ni ti hrela tin heng kan harsna ron thlenga tang te hian Christa kan mu fia pha pathian kan mu pha tin chu mai poni lovin ke ma ni ni loin midang te kan torna wang khan midang ten pathian an lo mu pha ve thei thini chu wang chuan he khovelain inuna harsana lo thlen chang te hian ka thana ture mo ani lo pon lalpan hei arong bona tura tan le a chanchin tha the dana tura tan man adu nyang ti ngai tuna han puchin tala a to pa chuan i hrathiam thei mai thei ni ma sel tuna chuan i hrathiam lo mai thei ma se Graham Steinate chunga thilo thlengte punong sinate chungko atanga thilo thlengte han ngai to tala amak mai chu pathian mal som na hi he khovel khoi thei thil ringot ni ta sela a zirtir te zong kha ka ngai tu thina iso Christa zirtir te kha he khovel mi te ngaya chon thina rap thlak takin an thi vekani chu mi om je chu khovel mal som na kan ti kha an chunga aron thleng kher lo ani ni ma sela an chunga khang thil tharon thleng lo ma se
vana an tan mun siamani to a chu kan pathian po hian adu sak per chu ni ti kha a hrethiamila a thome ole pathianin malsom fek chero se amen